Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukela kwesimanje ngizokuletha zona indaba ezifika ngaso-ke isikhathi uMax-ke umfo wamakhanya ongumlandeli-ke omkhulu wakhe laphana-ke uKhuzani-ke umfo kaBhongose-ke ungapha ngempela-ke kuma-Blue Nation yena-ke laphana-ke uMax-ke umfo wamakhanya usevele wathi cha mina-ke angincethezi-ke ngokuthi-ke ubani-ke ungakuliphi-ke isayidi kule nkulumo-ke phakathi kwakhe laphana-ke ubaba-ke uGadla kanye naye-ke laphana-ke uMcineka mbukeli-ke yena-ke laphana-ke yena-ke uMax usevele wathi cha ngempela-ke ubaba-ke uGadla uqinisile laphana-ke kuyona-ke indaba ethinta-ke umnumzane-ke osekuyindaba ngempela-ke esithe yasusa-ke okukhulu-ke ukukhuluma laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana mbukeli-ke awuyizwe-ke le nkulumo yakhe-ke uMax-ke umfo wamakhanya ethi cha ngempela-ke ubaba-ke uGadla ukhuluma-ke iqiniso lodwa ngalo-ke igama lomnumzane laphana-ke esekuthe lasabalala-ke ey'nkundleni zokuxhumana mbukeli-ke okusekuphenduke inkulumo mpikiswano mbukeli awuye laphana ze-comment section sizo-uvo lwakho siyabonga. Phela la komakhanya akunethezwa la akunethezwa la makhulunywa ngesintu hayi akuzongcethezwa la uyabona ke kule yomnomzana awuqinisile uGadla bafana ubaba uGadla uqinisile kulena nje kule ekukhulunywa ngayo yokuthi yini umnomzane ubani umnomzana uGadla uyihlaba esikhonkosini akunethezwa phela la komakhanya akunethezwa akuyi ngokuthi kukhona bani kuleli sayidi cha kuya ngeqiniso nje angeke uthi ungalotsholelwa uyihlo noma ke uafforde ukulobola bese kuthiwa umnomzana ayikho leyo nto leyo umnomzane ngoba naku usulobolile usunomfazi bese kuthiwa umnomzane ayikho leyo nto leyo nisithatha leso sinto isintu sakiphi indawo esaphi ngoba kusona esakule planet akusona esakulomhlaba ayikho leyo nto leyo uma ngabe uhambile wayosebenza wa-afforda walobola awuyena umnomzane kumele uganise ingane yakho noma ingane yakho iganwe makweyintombazane kumele iphume makweyensizwa kumele ifake umakoti then umnomzane-ke ngoba usunomzana ngoba umuzi ovela ey'nganeni zakho umuzana wakho umuzana wakho loyo owakho ilo wakhe ngey'thukuthuku zakho uwakhela uyihlo uwona-ke umuzi wakho loyo umuzana yilo owakhelwe ingane yakho noma owakhiwe ingane yakho iwona umuzana umnomzane wena ngoba usukhiphe inxiwa noma usukhiphe ingane yayovusa umuzi wendoda now usumnomzane qinisile impela uGadla lapha uGadla qinisile ya singomakhanya sithi kule sicheme noGadla kulena nje abanomzane uGadla uqinisile nonke nina enizibiza ngabanomzane just because senilobolile seninabafazi niyasangana nina anibona abanomzane nina ningamadoda nomahluko phakathi kwendoda nomnomzana ningamadoda nina umnomzana akuyona into kaNombani akusiyimvula enetha Nombani anibona nhlobo abanomzana futhi niyogcina ningebona ngoba nihalela into eningakafiki kuyo ganisani qala izingane zenu ayifaka omakoti ekhaya bese niba abanomzana kade